Ndagushimiye we wahisemo gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda abantu babaye nk'abakubiswe n'inkuba ubwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yasohoraga itangazo ryemeza ko mu Rwanda hagaragaye icyorezo cya Marburg. Ni nyuma y'ibihuha byari bimaze iminsi ko hari virusi irimo kwica abantu mu Rwanda ndetse hagakwirakwizwa n'amafoto y'abishwe nayo barimo n'abaganga bakoraga mu bitaro bikomeye cyane. Ariko bamwe na bamwe ntibabyemereye kugeza ubwo itangazo rya minisiteri ryasohokaga rigakangurira abantu kuba maso ko ishyamba atari ryeru ko twamaze kwinjirirwa na virusi imwe mbi cyane kuko yica cyane kandi ikaba itagira umuti cyangwa urukingo. Nyuma y'uko iryo tangazo risohotse, abantu batandukanye bahise babura ubuzima bishwe n'iki cyorezo cya Marburg. Ese Minisante nyuma y'uko abo bantu bishwe n'iki cyorezo yaba yasabye iki abaturarwanda? Kumana natwe uyu munsi muzye munsi iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugera kaza no kunugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubabwira byinshi ku byo Minisante yaba yatangaje nyuma y'uko abantu batandatu bamaze kwicwa na kiriya cyorezo kimaze kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda aricyo Marburg. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'iminsi mike mu Rwanda hagaragaye abaturage barwaye indwara y'icyorezo cya Marburg, Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko abantu batandatu bamaze kwicwa n'iki cyorezo ndetse hakaba hamaze kwemezwa ko abagera kuri 26 aribo banduye mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 Nzeri, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko mu banduye harimo abakozi b'inzego z'ubuzima cyane cyane abakorera mu byumba by'abarwayi b'indembe. Yagize ati abakozi bo kwa muganga nibo bagize igice kinini cy'abamaze kwandura cyangwa guhitanwa n'iki cyorezo kubera ko akazi kabo ari ukwita ku barwayi. Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko irimo gushyira imbaraga mu gushakisha no gukurikirana abantu bose baba barahuye nabo banduye ndetse hakomeje gupimwa abantu hakiri kare kugira ngo hafatwe ingamba zo kubarinda kuremba bikomeye. Dr Nsanzimana yongeye ko nubwo iyi ndwara ifite ubukana bukomeye, inzego z'ubuzima mu Rwanda ziri gukora ibishoboka byose mu guhangana nayo no gukumira ko yakomeza kwica abantu benshi umusubirizo. Yagize ati iyi ndwara yica vuba itavuwe hakiri kare, ariko turimo gufata ingamba zo gutabara abagaragayeho ibimenyetso kugira ngo barindwe ingaruka zikomeye ndetse hakirindwa ndetse hakarindwa ko hagira abandi bahitanwa n'iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yasabye abanyarwanda gukomeza kubahiriza amabwiriza yose atangwa n'inzego z'ubuzima ndetse bakarinda gusakaza ibihuha byatuma ubwoba n'ubwumvikane buke bwiyongera mu banyarwanda. Yagize ati ibyorezo nk'ibi bisaba ubufatanye bwa buri wese kandi turasaba abanyarwanda gukomeza kugirira icyizere inzego z'ubuzima. Ntidukwiye kwikanga ahubwo twakomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda. Yongeyeho agira ati turihanganisha imiryango y'abamaze guhitanwa n'iki cyorezo kandi tubizeza ko Leta y'u Rwanda izakomeza gukora ibishoboka byose ngo abagezweho n'iki cyorezo babashe gufashwa ndetse no kukikumira. Minisante kandi yatangaje ko kugeza ubu nta muti cyangwa urukingo rw'iyi ndwara ruraboneka, ariko hakomeje gukoreshwa uburyo bwifashishwaga mu guhangana na Ebola, cyane cyane kwita ku bahuye n'abarwayi no gukoresha uburyo bwo kwirinda hakiri kare. Indwara ya Marburg yandura iyo habayeho guhura n'amatembabuzi y'umuntu urwaye
kandi abarwayi bashizwe mu kato kugira ngo hirindwe ko banduza abandi. Dr Sanzimana Sabe, Minisitiri w'Ubuzima, yavuze ko abitabye Imana bazashyingurwa bubahiriza ingamba zo kwirinda ikwirakwiza ry'iki cyorezo mu gihe cyo gushyingura abo bishwe n'iki cyorezo. Minisati irakomeza gukurikirana hafi iki kibazo kandi igakangurira abaturage gukurikiza amabwiriza atangwa n'abashinzwe ubuzima kugira ngo iki cyorezo gikumirwe nk'uko twazikurikizaga mu myaka ine ishize ubwo COVID-19 yari imaze kugera mu bihugu bitandukanye byo ku isi kandi ikica ku kigero cyo hejuru. Gusa nanone twirinde gukwirakwiza ibihuha kuko Minisiteri ishinzwe ubuzima niyo ifite amakuru kandi ikaba ariyo igomba kuyaduha umunsi ku munsi. Abagiye batandukanye bagize ubwoba bitewe n'icyo cyorezo cyagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda kije nyuma y'uko hari hamaze iminsi mu Rwanda harimo abantu banduye icyorezo cya Monkeypox nacyo cyari kimaze gutera abaturarwanda ikikango. Gusa abantu bari bagaragayeho icyo cyorezo cya Monkeypox barakize, ubu basubiye mu buzima busanzwe. Icyo natwe twakwisabira wowe udukurikira hano kuri KN Radio, mukomeze murwanye iki cyorezo cyagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda kandi mwirinde ibihuha, kandi mwibuke ko aho mugiye mugomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo dukomeze turwanye iki cyorezo cyageze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu umunsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi mu gihe umaze kumva iyi nkuru yacu, yisangize abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Kandi ntugende utarebye ahatangirwa ibitekerezo kugira ngo uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Icyo gihe bizadufasha kuko kugira ngo tujye tubaha ibyo mwifuza kandi byizewe. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.